Ovako je pre nešto više od 20 godina. Moj otac u jednom kiosku, sličnom ovom, u varošici Predejane na jugu Srbije, kupio Politikin zabavnik koji sam ja pročitao otvorenih usta. U njemu je tada bio i jedan članak o specijalnoj jedinici norveške vojske, norveškim minskim roniocima, koja je to vreme bila najtajnija specijalna jedinica NATO pakta. U tom trenutku nisam ni sanjao da ću za 20 i nekoliko godina posle toga postati vojni novinar, ratni reporter i da ću biti u prilici da ispunim svoje dečačke snove i da postanem prvi Srbin koji je ušao u tu specijalnu jedinicu norveške vojske. Posle 12 meseci pisanja raznoraznih molbi, zahteva, ministarstvima odbrane, generalštabu norveške vojske, uspeli smo najzad da dođemo u Bergen, grad u kome se nalazi najveća mornarička baza norveške armije. U toj bazi su i norveški minski ronioci, jedna od specijalnih jedinica koja je specijalizovana za uklanjanje eksplozivnih minskih sredstava iz mora i sa kopna. Mi ćemo sa njima provesti narednih 10 dana. Pokušat ćemo da saznamo kako oni rade taj opasan posao, sa koliko predanosti i sa koliko odgovornosti mu se posvećuju. Zato, budite sa nama, pa ćemo da vidimo da li su to jako dobri momci, kao što se i priča. Odlukom Generalštaba norveške armije početkom 70. godina prošlog veka, specijalna diverzantsko-ronilačka jedinica je podeljena zbog prirode zadataka na dve, morske lovce ili marine jagerne i minske ronioce, odnosno mine diker. Jedan od prvih pripadnika tada novoformirane jedinice minskih ronilaca bio je i njen današnji komandant, Morton Hovik. The unit developed through the years and the main focus has been clearing mines in confined areas where other techniques are useless. We have basically three techniques to clear mines. One is mine sweeping, using a very old system from Second World War, which have been improved. The other system is using an underwater sonar to look for mines. But in some areas you can't use either of these techniques and you have to use divers. I to ne obične ronioce, već one koji su prošli dugu i napornu obuku pre nego što su dobili pravo da ponesu uniformu i znak jedinice. Norveški minski ronioci za specijalne zadatke obučavaju i pripadnike najelitnijih specijalnih jedinica iz NATO-a, kao što su britanski SAS i SBS i američki Navy SEALs. Proces obuke kandidata za pristupanje jedinici, kao i samih pripadnika, se pažljivo skriva od javnosti. Ono što je dostupno je da jedinicu uz profesionalne vojnike po ugovoru, delimično popunjavaju i regruti dobrovoljci koji su na odsluženju vojnog roka. Međutim, kako je iskustvo pokazalo, većina onih koji se opredele da služe vojni rok u Mine Diker komando i budu primljeni u jedinicu, ubrzo i potpisuju trogodišnji ugovor. Ola Nordman je jedan od onih koji će ostati u jedinici kao vojnik pod ugovorom odmah po služenju vojnog roka. You come in as a recruit at boot camp. You stay there for 6 weeks. You join a ship diver course. That's another 6 weeks. The difference from boot camp to when you go to ship diver course is very big. The scenery is totally different. The officers you encounter are much more, what should I say, they make a big impression on you. And the whole thing is very new for you and you feel very out of place. After those 6 weeks,
you start a new change after you've done your physical tests to be able to join the course. And then again, the same thing happens. You encounter a whole new set of officers who are on the even higher level, intimidating wise. And then you start your course. And those 17 weeks of clearance diving course is, for me at least, they were pretty hard, yeah. Tokom 6 nedelja pripremne obuke, kandidati borave u kampu koji se nalazi u blizini najvećeg norveškog vojnog strelišta u Bergenu. Dobijaju jedan obrok dnevno i spavaju u bivacima koje moraju sami da naprave. U slučaju većih vremenskih nepogoda smeštaju se u pećinu gdje im je dozvoljeno i da upale vatru, što je zabranjeno dok su u bivaku. Posljednja sedmica pripremne obuke je takozvana motivaciona nedelja, za koju kandidati i ne znaju da postoji. Tokom nje, oni prolaze kroz seriju najrigoroznijih psihofizičkih testova, koji imaju za cilj da slome neodlučne i slabe, kojima nije mesto u jedinici. Te nedelje će pešačiti i po 20 časova dnevno sa više od 40 kg opreme na leđima. Biće srećni ako uhvate par sati sna i koji zaloga i hrane. Malom broju onih koji do kraja nedelje ne odustanu, biće dozvoljeno da nastave s obukom i možda jednog dana dobiju pravo da za pojas zadenu laponski nož, simbol pripadnosti specijalnim jedinicama norveške armije. Bitan deo 17-nedeljne obuke izvodi se u najopremljenijem ronilačkom centru u Evropi, u mornaričkoj bazi u Bergenu, u kome se uz norveške ronioce obučavaju i specijalci iz skoro svih NATO zemalja. Yes, we have, as you pointed out, agreement with the Italians, but we also do carry out exercises for the Germans, together with Germans. They have also a similar tank, but that tank has been out of operation for some time. We also normally train Netherlands Navy, and we do also some exchange information and training exchange with Royal Navy and the Swedish Navy. 18-metarski ronilački toranj se između ostalo koristi i za obuku posada za kolektivno i individualno spasavanje iz podmornica. Voda se stalno greje na temperaturu od 28 stepeni, zbog toga što u njoj tokom vežbi instruktori provedu i po 5 časova. This is the suit for single escape. You put this suit on. This is like the inner part of it. And you have a hood. That goes like that. On this arm, that's what we call a HISS, hood inflation system. You would think it was use as little how to do it when they have escaped from a compartment. As you can see, the whole compartment is flooded. That's this part. Yeah. And they're breathing bits, breathing system. What they do is they go under. Podmorničari se u tornju navikavaju na zvuke, pritisak i nedostatak kiseonika u podmornici, koju treba napustiti i u koju prodire voda. So it's a freeway all the way through the hatch and all the way towards the surface.
At seawater, you would normally not find these guys. Yeah, they are instructors. Uloga instruktora je da kontrolišu polaznike koji prolaze kroz toranj, da ispuštaju vazduh iz pluća, da ne bi došlo do pojave kompresione bolesti. Ponekad instruktori tokom prolaska kroz toranj moraju da polaznika udare i pesnicom u stomak da bi ga naterali da izbaci višak vazduha iz pluća. It's a tough course. It's a lot of theory and practical testing. And there is always students that's falling off the course. But we are not forcing them to quit the courses, of course, because as soon as they have qualified to start on the course, every man count at the end of the course. Iako su neki segmenti obuke više nego surovi, visok standard i bogatstvo norveške države omogućavaju njenoj vojsci da svojim pripadnicima pruži izuzetne uslove smeštaja i ishrane. Pomorska baza u Bergenu je veličine omanjeg grada, na čijem je glavnom trgu brodski arbol na kome vijore norveške zastave, koje inače možete pronaći na svakom koraku u celoj zemlji. Pitanje nacionalizma i nacionalnog ponosa je ovde potpuno drugačije shvaćeno nego kod nas. Uz sam centralni trg baze nalazi se i menza za vojnike i oficire. U menzi se ništa ne plaća, izbor hrane je takav da možete svakog dana da obedujete po 5 obroka, svih 7 dana u nedelji, pa da opet ne stignete da probate ponudu jela za samo jedan ručak. Interesantno je da su topla jela retkost, jer ih i nema u norveškoj kuhinji, ali je zato veliki izbor živog ribljeg mesa, ono što bi Japanci verovatno nazvali sušijem. Osim sjajne hrane, materijalno bogatstvo u norveškoj vojsci vidi se i po naoružanju i opremi kojom raspolaže, što je naročito vidljivo baš u jedinici minskih ronilaca zbog posebnih zahteva koji se postavljaju pred njih. As you probably know, this is a very special type of equipment because when we're talking about cleans divers, they need to be anti-magnetic, so that demands a very special type of equipment. But for the time being, we are using a Canadian type of equipment, which we are very happy with, and we think is working very well and safe. Osim za rad ispod vode, minski ronioci raspolažu i specijalnom opremom za rad na površini u ekstremnim klimatskim uslovima koji vladaju na severnim morima. Kažu da je putovanje pola zabave, ali oblačenje za putovanje nije zabava uopšte. S obzirom da ćemo da putujemo brzinom oko 80 km na čas po kiši, da je temperatura napolju oko plus 2 stepena, da idemo čamcem koji će, stvari ne čamce, to je gliser, preko 50 čvorova, neophodno je da se dobro i debelo obučemo, tako da preko svega ovog odela koje se inače koristi za ronjenje u hladnim vodama, oblačimo evo specijalno odelo koje je nepromočivo. Tako da ako se desi da padnemo u vodu, ne daj Bože, niti možemo da potonemo, niti da se nakasimo. Naočare su neophodne, jer kiša 80 na sat i prstu za spasavanje samo da ga nađemo. Voila!
Odelo se ispostavilo kao pravi pogodak, jer bez njega bi umesto mene na mesto na kome je otkrivena mina, koju je trebalo uništiti, posle 40 km vožnje gliserom došla samo omanja santa leda. Neplanirano zaustavljanje smo imali kada je vlasnik jednog čamca kome se pokvario motor nasred fjorda zatražio pomoć. Mina zbog koje smo prešli toliki put nalazila se blizu malog naselja na jednom od mnogo ostrva oko Bergena. Zbog toga je tim koji će izvesti operaciju napravio malu pauzu u jednoj napuštenoj baraciji pre nego što se krene na dubinu od 22 metra na kojoj se nalazila mina. Ipak se 200 kg eksploziva ne vadi na prazan stomak. Ma koliko smešno i groteskno ovo delo izgledalo. Mogu reći da jako pomaže, jako štiti od ove kiše i ovih vremenskih uslova. Nije hladno, ne osjećate uopšte nikakvu vlagu ispod njega jer ono apsolutno ne propušta ništa. Inače, mina zbog koje smo došli ovde, nalazi se ovde dole, u ovom Moreuzu. Momci koji će sada sići dole u suvim modelima da je izvade, se spremaju tamo pored čamca, a onda sledi vađenje na površinu. 200 kg eksploziva koje su ostale iz Drugog svjetskog rata, koje su Nemci postavili. Tih 200 kg, ta protivbrodska mina iz Drugog svjetskog rata će biti odvučena, dakle odvući ćemo je u čamcu u kojem ćemo mi biti iza ovog grta. I u plitkim vodama, na dubinu recimo 1-2 metra, detonirat će tu minu. A mi ćemo biti tamo da vidimo kako to izgleda. Za razliku od naših pomorskih diverzanata koji koriste aparate sa zatvorenim krugom disanja, norveški minski ronioci koriste aparate većeg kapaciteta, ali sa poluotvorenim krugom disanja, što znači da iz njih tokom disanja izlazi određena količina gasa. Svaka akcija se obavezno snima da bi se naknadno mogla analizirati. Međutim, kamera nije uvek dobrodošla ispod vode. And even if I knew what not to do and what to do, you are very tense. And I know from later experience that you are more scared really than you think you are. So diving with, on later occasions, having a film team taking pictures. When I worked on the mine and they were using an underwater flash, when I had my hands inside the mine, it was like this. So you are very tense on the edge, but it works. Mina najpre biva ubačena u mrežu, na čijem je vrhu balon koji će, kada se u njega upumpa vazduh, podići skoro do površine, što omogućava njeno transportovanje do mesta u blizini obale gde će biti detonirana.
Da bi imali bolji pogled na posljednje trenutke njenog postojanja, očekivalo nas je veranje politicama ostrva. Tada mi je bilo jasno zašto divokoze imaju onakve noge kakve imaju i ne nose zaštitna odela. U samu minu stavlja se oko 10 kg eksploziva kao inicijator za detonaciju, koja je sa rastojanja od oko 200 metara izgledala ovako. I was very nervous the first time I went down on a live mine, and but once you get down and with all the training you've had, things just go automatic. Come down, you do what you're supposed to do, and afterwards it's a good feeling when you blow it up. Standardno prevozno sredstvo na moru za minske ronioce je ovaj 6-metarski gumeni gliser sa čvrstim koritom i 2 motora od 250 konjskih snaga, koji ga poteraju do brzine i od preko 100 km na čas sa kompletnom posadom i putnicima. Uz standardni i nezaobilazni GPS, na njemu su još i radar i sonar, što ovom plovilu omogućava bezbedno kretanje po skoro svakom vremenu. Pošto se većina borbenih akcija sprovodi u noćnim uslovima, čamac je u potpunosti ofarban crno bojom koja upija radarske zrake, čime mu se smanjuje radarski odraz. Interesantno je i da na čamcu nema apsolutno nikakvih oznaka, niti jedinice, odnosno armije ili zemlje koji pripada, kao ni proizvođača opreme. Tim čamcem smo i dan posle prve mine sa timom poručnika Kristijana Andersena krenuli na minu koja je trebalo da bude detonirana na morskom dnu na dubini od 12 metara. Normally we put a charge next to the mine, or when it's an old mine, the mine shell itself cracks, and we only have the main charge to worry about. If that doesn't happen, we have a chance to put that cord on the mine to open it up, and then we gain easier access to the main charge. That's explosives as well as this. Because it's a different color, is it the same kind of explosives or No, it's a different kind of explosive. something like initiator? Yeah, we use it as that. A rezultat je sledeći. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready, fire. U novijoj istoriji jedinice nije zabeležen ni jedan incident prilikom uništavanja zaostalih mina iz Drugog svjetskog rata, za šta je na prvom mestu zaslužna dobra obuka. If they are applying for a clearance diving course, they know and they will know before the course is done what kind of a dangerous job they're going to go into in the operational field. And the latest operation our clearance divers have been on, for example, Afghanistan, then we saw also that the training they are getting, especially on the EOD, is a very good one. And they are doing a very good job out there as well. Our operations in the Kabul area was to clear buildings which could contain like government quarters, police stations, hospitals and so on. These buildings have been used by Al-Qaeda and
were in many cases booby-trapped with explosives, and they also contained large amounts of explosives. Altogether, the Explosive Ordnance Disposal Unit counted 400,000 explosive units in Kabul area during the 4 first months of the operation. During the 5 first months of that operation, 10 explosive ordnance disposal operators were killed from the force and 50 were severely injured. So it was a dangerous operation. Some of our friends from other countries were killed, and it was a new perspective for us, which comes from a peaceful country. Pre operacije u Afganistanu, minski ronioci su učestvovali u svim mirovnim misijama na Balkanu, od Hrvatske preko Bosne i Hercegovine do Kosova. Posljednja mirovna operacija na našim prostorima je bilo učešće u operaciji Ćilibarska lisica u Makedoniji u okviru borbene grupe Soko, tokom koje su bili razoružani albanski teroristi u toj bivšoj Jugoslovenskoj republici. U toj operaciji učestvovali su i poručnik Christian Andersen i ronilac Ola Nordman. And to be a leader or an officer on the task in Macedonia, it was a new